kubantu ngambona kuyafana kunalokho kuyana ngangithi inkululeko isiqedwe kuhlupheka kubantu ngambona kuyafana kunalokho kuyana. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya. Obingelelayo uBobo umfana wePiki. Bafowethu ngithathele lithuba ngathi angenze ingoma ye-load shedding ngenxa yesimo esisixakile sonke lapha eMzantsi Afrika. Sithi maye load shedding sithi stop load shedding sithi maye load shedding sithi stop load shedding masingaqali kuwesikhalebani uhulumeni wethu masingaqali kuwesikhalebani masingafiki kuwesikhalebani uhulumeni wethu nami ngiyiciko eliphila la eMzantsi njengoba kwenzeke izimo enjengalezi lokushayidini ixake wonke umuntu amanetwork ayahamba ingozi emgwaqeni ngase ngikhetha ukuthi cha nginenzele ingoma ngalanda umfowethu leko lasezimo kwamthwakazi uDJ Mapresa ngathi mfowethu asisebenzisane sizama ukunqanda lesimo ngoba siyasibona ukuthi siyasabalala umhlaba wonke jikelele nathi asifunike kulelizwe esiphila kulo kugcina sekufana naseNigeria. eNigeria ilokushedini kunokuthatha bo 6 months koZimbabwe kunokuthatha mhlambe ko 2 months kanjalo uyabona nalapha eMzantsi siyabona kuyanda kuyaqhubeka siyafisa ukuthi uhulumeni wethu asukume noma kuthiwa kunjani asukume egcina esinqanda lesimo singaba abantu abagcina sasa bephila njengakwezinye indawo singamaciko nami ngiyiciko ngingedwa nje ngithe angizosho izinto eyikhalo zabantu ngiyigqamise ngiwuBobo umfana wePiki ngingaxutshwe namuntu. Ngiyabonga bafowethu.